mun sang sanga tanga INP Mizo channel subscriber tele ngai khatu zong te inza in chipai kan book le cheu voin hi November ni thum ninga ni ania tuntum chu Myanmar lam chanchin langsar zual kan soyanga thuko chang toy kan soi tel bokanga atop thlengin in lo ngai thale theu don nia Sakain region Suibu district Chao Myong township sipai motor tum ni lambunani November ni khat jing lamdar riat vel khan Chao Myong khopuya tanga chhuwa lama piuso tri pol mi panga ten bunat tlang laman panlayin bom manga be ania piuso tri member pakhat athi chumini vek chomadar som pakhat le minute somli khan Chao Myong khopuya tanga chimlam makhau khuwa sipai le piuso tri an vaya mi somli vel tlang ram lampana an kalayin natong dragon PDF ten an lo bom le boka mi pathum chuan hliam na takan tuar ni in an soi Sakain region Mongyua le Chongu inkar kongpuya November ni nimin khan PDF pol pakhatin sipai motor an bom sipai pathum chuan thingei tura an ngaya ni ome an chiang man talo ni om takania nimin lam khachu Sakain lama PDF te hi an che tha thei che lowang rengun khopui chunga PDF pol sang malak na po alozia om ve veu thomai October thachung khan sual sipai le an lam tang te omna mun sanga voisom nga le pakhat in be na chuak ni in Union of Myanmar Civilian Defense tenan soi thaliam ta chung khan rengun khopui mun sanga demonstration voisom pariat neyani township sanga PDF ten bom nen voisom nga le pakhat sual sipayan beya silai manga inka tumriat a omboka dalan le chutiang chi an then fai tum som pathum a ombok ni inan soi Mandalay khopui pichi takun township Christian te en kolmek farha te en kol na sikul chu PDF te ne na inzom na nei ti in nizanda rukvel khanan khar sakta en kol tu nei lo farha te chu riana tur po nei talovin an buai hle ni report pe tu chuan hetiang hian a soya sipai te chu azana zanin ina lo lutin naupang ho chon pot chuak ta dot maya an thom no nei chun an lak tir boka hetianga nu le pa en kol tu nei lo naupang te hi engtin nge mon zel don ni ati nizan khachuan an chen na bulvela sual sipai ho chu civil thuam in belin an duty nia soi ani bok Pau township anonymous special task force te chuan nimin khan sual sipai nun ron dan rap thak taka PDF mi panga an mana an tha dan video clip anti chuaka hetianga rong taka mi nun nan la thin hi war crime dik takani phuba kan lange nge yang anti October ni khat khan miang township seita le ache vela veiwak sual sipai ten PDF panga an man theya midang pan ero an tlan chuak man chung ho chu rong taka an soi sak nuwa an thatani November ni khat nimin pia khan Makui region Tilin township cha khe khuwa chu sual sipai ten an hala in som palia kang ral ni in nimin khan an soi KIA lamin update an siamta sipai thi an tamle hle Kachin state Bamo district Mumau township lama indaw na chanchin cholkar khat chunga an chet vel dan an soya sual sipai lam chu an sipai lal engemozat telin sipai somriat chuang an thi ni in KIA lam chuan an soi an ni point captain pakhatan chana an nam sipai hliam tur an omnual ni an soi vebok thaliam ta October ni somni le pahnia tanga ni som thum thleng khan KIA le PDF tang kop le sual sipai te chu mumau khopui chhuwa lam lungjia bum tlang dunga anin kap na samaya sipai lam chuan lei lam le van sang lama tangin an kap ani anin kana bul naya civilian chen na in chia a omnual bok October ni somni le parukhan man khun khomi bedam seng mek nupakhat chu ral thuam lenin a fu awangin a borala October ni somthum khan Mumau township man pung khomi
kum som nga chuang ni to papakhat poin ral thuam lena wanga hliam pui tuarin damdoi ina en kolme kani bok nimen lam khleng khan sual sipai lam chuan minute som panga dan vela ral thuam lian an lakap de ureng ni in chulama om civilian te chuan an soyani chorkar khat chunga in dona thi le hliam te chu ni tin mai motorin an thiara bamo meli lama sipai damdoi ina an phur ta zel ni in an soi loi ko lama naw pai mek aboral Karen State Loiko Township pa wan pan khwale lin phung kholam hoyin November ni khat nimin pia khan sual sipai ten ral thuam lian an ka pa musom lai an ka pa ni chung zinga munhi chu kho chunga atla a amunhi na chu naw pai mek nu pakhat chen na in bula tlapuakin naw pai mek chu aboral ta ni in nimin khan an soi apasal poina kia hliama tuara hliam tuar mi pali an om ni nan soyani ral thuam lena wangin kan soita khoni ate khan chen na in nga vela chia ni in an soibok hetianga ral thuam lian an ka thina wangin karen ni lama hian no pang pathum telin civilian mi som pathum an boral to a hliam tuar mi som thum le pathum an om to bok ko kare lama sual sipai som ni an thi ni in KTLA tenan soi Karen State Kokare Township Chiong Siakung Khobula Nimin Pia Khan Kotuli Army le an thian ten sual sipai an kapa sual sipai som ni vel chu an thi ni in Lion Battalion Commando chuan RFA an thril sipai lam chu Kokare Infantry khalaya som ko le pasari na le sipai dang tenen za le somli velan nia darkar ni setanin ka hnuwa sual sipai lam antol kir le ta ni inan soi November ni nimin po khan helai vela hian sipai ho an wak le na sa a ma se indo na achua thu soya omlem talo nimin pia November ni khat laidar thumpel khan Moon State tan phiuzaya township we khami khwale yota e kho inkara tongniu PDF 10 sipai motor patni anlambuna sual sipai palian thi chumi zandar sari vela motor dang paruk anlam bun le a sipai panga an thi le bok Rakhine State Mongtro lama hla phu khong muna sual sipai lamtang BGF kema reson choptur sipai motor pasari chu November ni nimin chomhadar somvel khan bom manga be an nia tute malak na bernge ti le sipai thi le hliam chanchin soi chian awm theitalo kongan khara ni sual sipai lam na kha kha somna sipai ten ke man siama sipai anin chopbel na sa hle ni in Mongtro lam news te chuan an soi hloma mani October ni somthum le pakhat khan nam sipai ten Mongtro khopui mar lama sual sipai motor anlam bunna a sual sipai pathum thi in midang som velin hliaman tuarani Solkar khatchungin Rakhine lama hian sual sipai somni le palian thi ni in lam chuan an soi October ni somni le parukatanga ni somthum le pakhat khleng ni ruk chunga anin dona chanchin ani a sual sipai somni le pali an ka hlumba ka hliam tuar somthum le paruk aya tlem lo chuan om ngeya ral thuam an la treu bok ni in lam chuan nimin khan an soyani tin he an thu chua an soi man tak lo chu November ni khat nia tan toile rengun inkar kong puya anin ka thuani a nimina an soi le dan chuan helama hian sual sipai som pathum an ka phlum le boka nimin khan motoran lambun na sipai pathum an thile bok Myanmar boy hi an malam hi engtin nge ni zelang ti ngai dan soi thiamala harview maya mitam tak mi puilam tang te chuan mi puilamin ne zok ngei tur le a hunero tle ma alo re dewani po a nga rama tul thu lam hi an soi uara then khat dang chuan mi puilam hian an ne ngur dange mo chu ti zongin ngai dan an nei ve boka ram buai chu soi lo kan malam hun hi tu man kan threlok sa lo rima atu te po hian ngai dan lo siam sela an ngai dan ani ve mai Human Rights Watch lama Myanmar ta na advisor ni mek
David Matthiason chuan atu te zok hian nge ne ang ti soi hi ala hun chia lo ni na nga ya ramdang te tan puina zara an ne nge yang tia ngai dan siam hi kong bo na mai mai ani thei ati angai dan te ma zong kanan soi chom hleka nge tunma Myanmar ramin independence amu atanga la ngai lo khopin tun tuma sipai do na hi chu anasa in aro pui hle ti chu achianga then khat chu tun ma tanga sipai lo do sa to te an nia then khat dangero tun nuaron piang ve chau an ni boka in do na mun tam taka PDF lamin ne nan chan mek lain sual sipai council lampo hian ngor le zualin man la ve boka hei wang hian mun then khata chuan an chet dan rong lu tuk tur lovin mi pui sipai lam an chet tha thei lo le thina ni chu wangin nakin rei lo te kum khat chungin ti ang chia be seina in siam hi chu a fu lo deuh mai thei PDF lamin sual sipayan be dan hi ngun taka han en chian le hian military tongkam taka unity command anti ang chi hi a om hlei thei ri lo ni na lang AA KNLA le KIA CNF tele PDF te hi an tang tlang thin ngai maya tun hnaya an din chuale ta Kareni National Defense lam hi mi hring chuan tam thokhat ni in an soya NUG ne nan thok tlang na a NUG noya omero an ni lo NUG hian an sarkar noya PDF pol enge mozat an nei ngei maya ma se tun naya an boi zual na sakain makui le mun then khata PDF te hi NUG noya in chung khom an ni fek lo le peka tun naya an om dan en hian NUG hian Myanmar marlam thununa tum hi alati thei bik lo ati theyang PDF te hi tun thlenga an om dan en hi chuan pol tin hian ma ne ram chan thewa tangin an be ani ber chuti ni chuan sipai thu nei na han pai thlatur khopin boruwa kala om lo ti na ni angem sarkar kanan ti takna a sarkar tia soitlak pon ni to lova chem phong vuan tu zok din munatingin rong taka thilan tia wangin thuan la nei ani maya mun tam taka chuan an hnung tol na sa ve thau mai then khata chuan thlona mangin civilian bitum zongin man la a hei hian an ril rukal sual na sat zia ati chiang hle ma se hei hian an thluru pang ti alan tir ri hran chuang lo mun then khata an che hlei thei lowa then khat danga an la che thei viau mai boka then khat dang le a an tomi ma kho pui lian lama phei chuan an la che thei viau zo ka ni le lama chuan sipai community po hi a thabik to lo ti mana tang khan kan soi to a indo ning to tak tak hi an om teu tura nga yela ni tin mai an rem chan da na zira nam sipai le PDF lama pakai an om reng bok ma se uluk dewa hanzir chian hian sipai community chunga boruak thalo an ti hi chu an ho tu chung lam thu nei tu te ya ani lem lo tlat maya sipai in opdan la hi akhir em mai bok sia chu wangin chung lam an la in lung rual chung hi chuan an noi lam hi chu an la op thei reng don ti achiang chu wangin ke chemai tur anga soipo hi ala ni meu lo then khat chuan ram dang hian ral thuam han tran pui sela sipai pai thak hi chu ati thei mayang antia chu adi grengem sipai do tu pol rang hian ral thuam em ni an ma mo ber ti hi ngai tu tham takalani ral thuam tha an nei miau chuan indo na ne na an chan na tur chans asang leang ti chu soingai lo wachiang ania ram an thunun theyanga sipayan nung tol chak viau theyang ma se ram danga tanga ral thuam lama tan puina hi tun thlenga NUG malak dan en hi chuan kong ala ping hle in alang iwen po hian mala thei manglo chu ni hi chu wangin hetiang zonga be se na ti san lutuk hi chu beidon na mai ani thei NUG le ethnic arm group rang hian ma nia in to del dan tur lam an ngai tu apoi mo hle zok don ani ramboi hi kum ni apum hlum le mai dona mi pui torna la arab thak to em mai boxia tuna an om dan en hian atu tema hian in biak na lam hian eng to to lo anin mu terrorist ve a khwala war lo hle ni
ASEAN malak tumna la hi min ong hlana ten an pom lo bur mai sia ASEAN aya thil ti theizo UN lamte hian engtiang malak nge mon tum don ni tun thlenga ram khrang sarkar hruai tu te han thlir hian Myanmar ram vei Myanmar boina ching fel tur khop mi hringemo pol hoemo hi an la om lo ani ber UN palai te meu po Myanmar ram an jin tum khan min ong hlana lam hian maka an lo ngai lo hlea an che hlei thei lo wani kha tun lai phei he chu Russia le Ukraine inkar Iraq boina tuna South le North Korea inkar boruak thar boy pui tura pui hi atam chhota em mai le ngala Myanmar bi ka in sor bing po thei chuang lo Myanmar boina hi an hlam chhe tial ni na ngai thei zo ka mi pui har sat na tan pui dan tur chau hi an ngai tu ni na lang ta zo ka ni tun thlenga an malak na mu tura om mang lo dan han en hian khothlang ram sarkar te hian Myanmar ram boy ti re dan tur hi an eng tau te chiam lo ni tuna thuko chang kanan soita kha Human Rights Watch lama Myanmar ta na advisor ni mek David Matthews na ngai dan tlang pui ani a thir tu le ngai thatu ten engtiang takin nge ngai danin lo siam veang ti chu in thu thuani a ani po angai dan ni ve mai nimin pia November ni khat khan ramchung mun ranga sual sipai somnga le pariatan thi ni in khitet media chona soya report mai ani la andon theilo hi om teu thina NUG lam chuan sipai somruk chuang an thi angin asoya hliam tuar somruk le pathum lai om angin asoi bok khati zong kha tun tumata na Myanmar ram chanchin langsar zual le thuka chang kan soi thei chu ni a ngai khatu zong te in za chunga kan lo me